Dalje, najbolji musliman je onaj od čijih ruku i jezika su bili drugi muslimani. Čuvajmo svoje jezike, čuvajmo svoj jezik od ružna govora, jer sve što iziđe iz naših usta, melek pisa to fino zapiše. I sutra na sudnjem danu će nam biti to sve prezentovano, odnosno prikazano. Allah dželešanu nas obavještava o tome i kaže: Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On ne izusti ni jednu riječ, a da nad njim nije onaj koji sve to zapisuje. Dakle, ni jednu riječ ne izgovoriš, a da melek pisar nije to zapisao. Dakle, sve će biti zapisano. Zato pazimo šta govorimo i koje poruke šaljemo, odnosno šta izlazi sve iz naših usta. Ono što je interesantno jeste činjenica da poslije ovoga ajeta o zapisivanju onoga što sve kažemo, dolazi ajet o smrti, u kojem Allah dželešanu kaže: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Smrtne muke će zaista, zbilja će oni doći. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Dakle, ajet o zapisivanju svega onoga što kažemo dolazi, poslije toga dolazi ajet o smrti, aludirajući na to da čovjek pazi šta će reći, jer sutra valja mu umrijeti, valja stati pred gospodara i za svaku izgovorenu riječ treba dati objašnjenje i opravdanje. Zato je na nama da se pazimo. Znamo također da je jezik mač sa dvije oštrice i na nama je da biramo šta ćemo govoriti i koje riječi upotrebljavati. Zato apeliram, neka kod nas bude prisutno više lijepa govora i korisna govora, lijepih riječi, kako bi na taj način širili pozitivnu energiju oko sebe. Spominjemo što više Allaha dželešanu, veličamo, slavimo uzvišenog Allaha dželešanu.